Bamwe bagira bati inda yasumbye indagu, bamwe bakunze amafaranga kurenza uko bakunda abantu babo, bakunda amafaranga kurenza uko bakunda igihugu. Ibi nibyo byatumye biyangaja mu ngeso mbi zo kuba bagihemukira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntago basiba guterwa amabuye ku mbuga nkoranyambaga, kuko umunsi ku munsi niho bibera. Ibyabo byose babishyize ku karubanda, gusa ariko nanone ntago ari byiza, ahubwo ni bibi, kubera yuko abantu benshi bagira bati aho kugira ngo nzahemukire igihugu cyambyaye nzagende nipfira urupfu rubi. Ariko abangaba bo ntabwo babikozwa, ndetse bigaragara yuko nta n'icyo bibabwiye, niko bibereyeho mu buzima bwabo. Baturutse u Rwanda maze bageze hanze batangira kuvuga nabi. Ni ibintu bitashimishije n'imiryango yabo, kuva ku babyeyi babo bababyara, kuba bava inda imwe mu nda imwe, yewe ku baturanyi, ku bantu bose babakundaga bitewe n'inshingano bari bafite, babavuyeho nta kabuza. Ni gute umuntu wahoze akorera igihugu ari mu nshingano za leta cyangwa se ari no mu zindi nshingano ziwe zisanzwe, ariko zifite aho zihuriye n'akamaro zifitiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyangwa se n'abaturarwanda, akaza kwisanga uyu munsi wa none ari mu buhungiro, ndetse yewe akisanga igihugu yahoze avuga neza atakikivuga neza, ahubwo asigaye agisebya. Benshi niko byabagendekeye. Ahangaha tubafite urutonde rwabo 10, bamwe muri bo tugiye kunyuramo twihuta kugira ngo turukugezeho. Bahoze bari mu Rwanda, bakoraga ibintu bakabashima, ariko byaje kurangira babaye abanzi b'igihugu bitewe n'uko bahisemo inzira yo kugihemukira mu buryo butangaje. Ni byinshi biri kugenda bivugwa hirya no hino. Reka nkubwire ngo welcome, iyi ngiyi ni Afro 10 countdown. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 tuza kuwa mbere. Njye muri kubana nanjye kuri izi mikoro za Afro 10 TV, nitwa Hero Willis. Ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga uwitwa Ezekiel. Uyu nguyu wahoze ari umuhanuzi, yewe bamwe ntibahwemaga kwemera ubuhanuzi bwabo. Yatangiye ahanura bisanzwe, biza kurangira atangiye kujya ahanurira ngo umukuru w'igihugu, yewe niyasibye kuvuga yuko ngo hari amabi azagwira u Rwanda. Byatumye uyu nguyu rero atoroka igihugu, ahungira mu gihugu cy'Ubugande kugira ngo ajye abona uko akomeza kuvuga ibyo ashaka, cyane yuko yaramaze kubona yuko ibintu ari kuvuga nawe umwitayeho. Bamwita Ezekiel, gusa mu minsi yashize yatawe muri yombi mu gihugu cya Uganda, nabwo azira ibintu by'amanyanga. Ku mwanya wa 9 turasanga aho bita Bosco Empire. Uyu witwa Bosco ufite umuyoboro wa YouTube witwa Bosco Empire, yahamagawe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho kugira ngo yitabire RIB ahita ahitamo guhungira mu gihugu cya Uganda. Akimara kugera mu gihugu cya Uganda, yivuye inyuma akajya avuga ububi bw'abayobozi, cyane cyane aba RIB, kugeza n'ubwo ashobora kubaho ku muyobozi ukomeye, yaba ari minisitiri cyangwa perezida wa repubulika, maze akamuvuga nabi. Kubera iki? Benshi bati views zizarikora, akatarakorwaga gasigaye gakorwa. Ni hahandi bavuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Rwose niko bamwe muri bo byabagendekeye. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Jean Paul Turayishimiye. Jean Paul Turayishimiye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe atunzwe no kuvuga u Rwanda nabi, yewe n'abo mu muryango we bagiye bamwihakana inshuro nyinshi cyane.
Jean Paul Turayishimiye aherutse gufatirwa muri supermarket y'ibishyimbo bitetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe bamushyize hanze. Abamushyize hanze abitwaramo umwikomo bitewe n'uko bamufashe maze bakamutaranga, kandi kuko ngo byari byo yari ibishyimbo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri supermarket. Uyu nawe ni umwe mu bavuga amagambo mabi ku Rwanda, cyane cyane babinyujije ku muyoboro wa YouTube ndetse na Facebook. Ku mwanya wa karindwi turasanga bita Thomas Nahimana, yohoza ari padiri rwose abwiriza abakristo bakamwumvira, yewe yakoraga umurimo w'Imana neza, gusa yaje kwisanga atakiri muri za nshingano kubera ko yaje kwisanga mu mutego wo gusebya u Rwanda, avuga nabi urwamubyaye. Byaje gutuma rero nawe yomongana ajya kure cyane mu bihugu by'Uburayi kugira ngo abashe kubona uko avuga atitangira itama. Rwose yivayo nawe rwose avuga amagambo menshi. Uyu ni we wigeze kuvuga yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabye Imana, gusa yamaganiwe kure n'Abanyarwanda ndetse n'inzego zitandukanye muri Leta y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu turasanga witwa Sergeant Robert. Uyu nguyu wahoze ari umusirikare mwiza cyane, yewe yari umuhanzi ntakumirwa, yaririmbye indirimbo nyinshi za gisirikare, harimo nk'itwa Sisi Wenyewe, Ni Twebwe, Maboko y'Igihugu n'izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe n'Abanyarwanda ndetse zakunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Gusa yaje kwisanga mu mutego wo gusebya u Rwanda, nawe yomonganye gutyo ahungira mu gihugu cy'Ubugande. Ni nyuma y'uko yari afashe ku ngufu umwana we yibyariye. Mu gihe bari bagiye kumuta muri yombi, amenya ayo makuru ahita yimukira mu gihugu cy'Ubugande, nawe ahita yitereka atangira kuvuga nabi inzego z'igihugu ndetse n'abayobozi bacyo. Ku mwanya wa gatanu turasanga witwa Mukanyiko Sylvie. Uyu nguyu uherereye mu gihugu cya Denmark ku mugane w'Uburayi, nawe ntahwema kuvuga u Rwanda nabi mu buryo bwinshi cyane kandi butangaje, agarukaho avuga abayobozi ndetse n'inshingano z'igihugu zimwe zitandukanye akazipinga, yewe akavuga nabi inzego z'igihugu. Ku mwanya wa kane turasanga witwa Badrama. Mu minsi ishize niwe uherutse gukoroza imbuga nkoranyambaga, maze yivayo aritereka avuga ububi bw'Abanyarwanda, avuga ububi bw'inzego z'u Rwanda za leta, atibagiwe yewe n'umukuru w'igihugu amuvugaho, we na madamu warongera bitsaho. Badrama wabaye icyomanzi, wananiranye. Ayo ni amagambo ya mama w'umubyara ndetse n'abavandimwe be bamwihakana bavuga yuko uyu nguyu batakimufata nk'umwe wo mu muryango wabo. Ku mwanya wa gatatu turasanga witwa Faustin Twagiramungu. Uyu wigeze no kuba Prime Minister nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko uyu nguyu nubwo yabaye Prime Minister, ubu ngubu ni umwe mu bantu basebya igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Rusesabagina. Uyu nguyu muramuzi, Paul Rusesabagina, waje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko yari akinnye iyitwa Hotel Remiri Corine, maze agatangira kuvuga nabi Leta y'u Rwanda. Saga zose yagiye anyuramo mwagiye muzibona, mwagiye muzimenya mu bihe bitandukanye, ubwo yaje kwisanga i Kigali kubera kwica abantu abinyujije mu mutwe we FLN. Yarahuriyemo n'uwitwa Sankara, maze witwa Rusesabagina atabwa muri yombi, gusa yaje gusohokamo kubw'imbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, asubizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere turasanga uyu nguyu ni umusirikare mukuru General Kayumba Nyamwasa,
niwe watorotse leta y'u Rwanda ahungira mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika birimo za South Africa, za Mozambique, za Malawi n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu majyepfo ya Afurika. Yewe bijya bivugwa yuko ajya azamuka akagera no mu gihugu cya Congo Kinshasa, tutibagiwe n'Ubugande, akaza kugira ngo abone uko akambika maze ashoze ibitero ku Rwanda. Yewe nawe yivuye inyuma atangira kuvuga leta y'u Rwanda nabi. Mw'ibi bihe ibi bintu bireze, ibi bintu bimaze kuba too much, ni byinshi. Uru ni urutonde rwa bamwe mu bahoze mu nshingano zitandukanye zakorwaga n'abenegihugu b'u Rwanda baje kwisanga baba hanze basebya leta y'u Rwanda ndetse n'abayobozi bakuru b'u Rwanda. Ariko amagingo aya ngaya nabo baba babizi neza yuko ibyo bavuga atari byo, cyane yuko banasebya batazi ibyo bari kuvuga. Ni nyuma yuko umuntu aba amaze igihe kinini aba hanze ariko agatangira kuvuga ibintu byo muri analogue, kandi igihugu cy'u Rwanda cyarageze muri digitale. Reka tuvuge ngo ibiganiro bya Forten TV byo nakagaruka. Njye ndi Hero Willis nk'ibisanzwe, dukomeze kubana. Reka nkubwire ni Astra Vista.